Moilan asayda kawang yayang salam awang na chaitam na. Awang ba news ma hongni deputy CM waipaton ikaye. Pai kalak lok saba election cheng ma iya. Hongni bu hat ma wokha ma. Election campaign ma i speech ling bu moilan chainang. Election hipak ma wot hanlak cheng ma iya ngau bu moilan chainang. Ka tahu bolan ta na demdo ane hachira tuiling bulano taine demdo ane wot han bu when you wipa lan GB hay council chairman ane party ma agent lan emane hanne temdo se iye haka ngobu ngoyang ki tokay iye ngobu ngau chayang NPCC gaya election mode of conduct yichis chief election commissioner ida congress lan gaya FIR pabu moilana haka chaibu nguna tokay election commissioner gaya hangi ba yap mangaulak action yalak mapong manto bungunang. Tokay tuman bay deputy CM waipaton gaya. Election campaign wanda wokama hangi ngau hangi speech nem pa hataw chingma iye apolo chay hataw yubu moilana chay bungunang. Paikala lok saba election chingna campaign linga wangbu moilana ngibu ngunang. Tokay to kenatay bu konyak katalan tomano au hipa mong bay say palak chingna ngangha o se tawa hataw ngau chay damna. Tuman moilana chay ngubu sing ngubu tuman bay Miss Lina H.Sopi ya sa tungoy mantaw se hataw ki ngubu nguna. Tokay kunyak katok ma tuiling ngoyang ma buja se menmeng ye balak chingna tuman moilana may taw chingna yupo matana o sa taw ngau chay damna. Kamna tuman bay baje chingwang iye election campaign ma mi sisaw ma iyen piu hay fendi timan cheng ma yi sibu ya pamangau bu chayang konyak keyo kaya keyo office ma pailak chingna ida nyike ngobo moilana chaye ngunang ukhay moilana yupo ma tana o sa tangau chay temnang tini pu news hato malak nang chay po moilana kawang moy man pa.